Kada je dozvoljeno abdestiti preko čarapa? Islamski učenjaci kada govori o potiranju po mestvama i po čarapama postavili su jedan od ključnih uvjeta. Postoje još neki uvjeti, ali ključni uvjet je da čovjek kada abdesti, u potpuni abdest opravuje noge, obuče mestve ili čarape još dok je pod abdestom. Nije uvjet da mora obući odmah. Može obući za pola sata, za sat vremena, ali je bitno da je u periodu dok još nije izgubio abdest. Ako čovjek kada abdesti i obuče čarape ili mestve u toku dok ima abdest, nakon toga kada bude sljedeći put uzimao abdest, ima pravo kada dođe, znači opere sve osim nogu. Kada dođe do nogu ima pravo da samo skvasi ruke i rašireni prstiju, da od nožnih prstiju do članaka povuče po nogama i nema potrebe da skida čarape ili da skida mestve. Dovoljno je i znači to je potvrđeno hadisima vjerodostojnog Božjeg poslanika alejhi selatu vesselam, potiranje znači po mestvama, hadisi o tome su mutevatir hadisi. Tako da znači jedan od glavnih uvjeta potiranja po mestvama i čarapama jeste da su obučeni na čiste noge, misli se na čiste noge u periodu dok je čovjek još pod abdestom. Smije li se potirati po kratkim čarapama? Kratke čarape. Smije li se potirati po kratkim čarapama? Smije. Ako prelaze članke. Jer ako gledaš da imaju čarape do koljena, onda su ove kratke. Je tako? Ali ako misliš kratke, ove sportske što padnu ispod članaka, to je već problem. To kod većine učenjaka ne može. Većina učenjaka kažu da mora mestva po koje se potire, da mora pokrivati dio stopala koji se mora oprati prilikom uzmanja abdesta. Tako da ne bi nikome savjetio da potire po onim sportskim čarapama i tako dalje. To nije dobro. To nije dobro. Jeste da duše nema jasnog argumenta. Jasan argument ne postoji. I zato su neki učenjaci rijetki kazali da može. Međutim, preče je to čovjeku izbjegavati, tim prije što je apsolutna većina učenjaka to zabranila, tako da ne bi doveo u pitanje znači, svoj abdestativni namaz.